Коннун эсас вакайлары акта тариф этмеге азырмы. Студияда мен Султания Истакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Кырымда нацизм курбанларынын хатырасына аңдылар. Симашка адына чоқ профилі тибби мерkezге кошма пара айрылды. Кырымда нам казанган ресам Зарема Трасинова Алупкада сайланган йол адлы сергіде насыл ишлеріні тақдим етті. Кырым Девлет филармониясы 80 йылығыны қайдетті. Жумхуриетте Кырым кырымчаклары ве ехудейлерінің хатырасы аналды. Пайтақта марш живых адлы матем акциясы Кефе шоссесінің 10 километрінде есе митинг кечірілді. Тамам анда 88 ел евелсі 18 bin адамны атып өлдірген еділер. Мевзунын девамы бізім левхамызда. 1941 senesining dekabr ayı Kırım kırımçaklары ve üyeler için müfacalı sayfi oldu. Bugün natsizm kurbanlarının hatırasına Ahmejit'te analar. Mında Marş Живых adlı aksiya geçirildi. Bu ise Kefe şosesinin 10 kilometre tamam şu yerde 78 yıl evvelse 18 bin adam atıp öldürülgen edi. Мы должны все сделать, чтобы об этом знали наши дети. Мы должны все сделать, чтобы об этом знали те, кому строить светлое будущее, будущее России и Крыма, чтобы никогда это не повторилось. И мы всегда все, что мы делаем под одним девизом: защитим будущее вместе. Adamlar kutlevi şekilde atıp öldürülü vakında hatıra olarak Rov adlı memorial yaratılacak. Onun temeline Kırım yolbaşçısı TAP 2016 senesi koygan edi. Эти трагические события навсегда оставят неизгладимый след в наших душах, в наших сердцах. Конечно, и сегодня, и по сей день раны не затянуты. От имени председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Кангиева Альберта Усмановича от себя лично хочу выразить соболезнования потомкам жертв той трагедии. Вспомним наших родных и близких, может кто-то хочет сказать. Bu binada 1941 senesi Nemse işgalci akımiyeti Yahudiler ve Kırımçaklar için nokta yaratalar. Bugün mında iki milletinin faciasına bağışlanan tahta yerleştirildi. Отсюда начинался сбор наших крымчаков, и отсюда они были вывезены, поэтому и каждый год, это уже традиция, каждый год мы поминаем наших родных. Мы помним, скорбим, чтим память наших родных и близких. Kırımçaklar cemiyetinin malumatı boyunca Ahmejit'te 3000 Kırımçak atıp öldürülgen edi. Kırım boyunca bu rakam 7000'ge yeti. Onlardan kemirlerde cenk devrinde kaçıp oldular. Çoğusu korondalar sonra vatanga kaytılar. Şimdi Kırım'da 250 binge yakın Kırımçak yaşayıyorlarının sayısı yıl-yıldan eksiliyor. Naciye Sivile Mehmetova, Vitaliy Golubov, Millet için. Анбар киралығы için талап етілген 350 bin рублеви iş yerinden kuvalamak korkuzıvı. 6 iş adamı Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e yardım sorap müracaat ettiler. 2000 seneleri şahsi iş adamları anbarlar kurdular ama onlarını vaktinde resmileştirmediler. Endi öz anbarları için büyük para tölemege mecburlar. Bundan da gayrı aylık төлevler kassadan dış yani kvitanциясыз ve hesabatsız olmasını talep Мебус bu meselenin şahsi nezaretine aldı. В данной ситуации необходимо разбираться. Я уже подготовил ряд обращений и в прокуратуру, и в Следственный комитет. Конечно же, основная цель, чтобы предприниматели работали комфортно, чтобы они сумели легализовать все свое имущество. Естественно, работали по правилам, в рамках законодательства, платили налоги. И никто не мог пользоваться, вот, как говорится, правовыми изъянами или пробелами, правовой неурегулированностью для того, чтобы кому-то казалось, что могут обогащаться вот таким нечестным и незаконным способом. Большое ему огромное спасибо. Он нас готов поддержать, выслушал. Я думаю, что справедливость восторжествует. Мы подняли такой глобальный вопрос о предпринимательстве, о поборах на нашей базе, о том, как несправедливо собираются деньги, чаяния наших предпринимателей.
Симашка адына тибби мерkezin құрылуына айырылған малия $500 миллиард рублеге артты. Буақта Қырым елбасшысы білдірді. Умумен лейханның фияты 450 рублеге артты. Біз келечек авта анда комиссиянын чихажамыз. Мен де иштирак етежем. Азырлық дережесіні көрерміз. О аслында 95 зиядедір. Эсас меселе оларақ ағыр донатмаларының сатын алынуы ве еткізілмесі тура. Эвеллера Русияда иқтисади инкиша везірінің муавины Сергей Назаров хабер еткеніне көре, яны чоқ функциональ тибби мерkezini белкіде 2019 сененің сонына же тапшырып оламазлар. Қырымның құружилық везірлігінде бойле шөбелер тап язда пейдаулы башлаған еді. Шымды объект 98% азар. Келечек сене жемхуриетімізні бұтын дүниядан 8 ейет зиярет етежек. Бұ ақта Ахмеджетте кечірілген матбуат конференциясы давамында белі олды. Видео көпір шекілінде спикерлер Қырым ейетінің Сербистанға барып келгенінің нетижелеріні, Авропа мемлекетлері Русиянен мұнасебетлер тізгеніні ве 2014 сенесі кечірілген референдумның нетижелеріні танылғаныны музакире етілді. Қырым векілері Сербистан мебусларына ярмадада футбол ве хоккей ойынлары бойынша арқадашлық матчларыны кечірмекні тәвсие еттілер. Этот форум проводился с участием значительных сил не только общественной дипломатии, но и представителей политических сил Европы. В нем участвовали парламентарии целого ряда государств, депутаты парламентов местного уровня, представители экспертных кругов. Декабрьнің 12-сінде Ахмечит районындаки медениет евінде Ахмечит қасабасы Кирова соқағы 17-ші F адресі бойынша саба саат 9-дан 11-ге Ахмечит районы мемориетінің елбасшысы Глушко Людмила Николаевнаға бағышланған матем тедбірі кечежек. Қырым ялысының янында Русия фрегаты бірінші кересі атувлар кечірді. Калибр адлы қанатлы ракета қиын траектория бойынша 250 километр учты ве ялы полигонында мақсадыны йоқ етті. Доғра атувны пилотсыз учқан аппаратлар қайдеттілер. Қавсызлықны тәмин етмек мақсадынен Денис акваториясы гемілер қатнавы үшін қапатылды. Атудан сон гемінің палубасында керамик капсуланың парчалары қалды. Тақымның азалары оларны өзлеріне қатыра бақшыш олара қалдылар. Қырым ялысындаки құружилыққа қаршы женг элян етілді. Боле білдірівні ой сәйфелерінде Devlet Duma мебусы Руслан Бальбек нешір етті. О Русия Федерациясының генераль прокуратурасына мұражат йолады. Бұ кефеге яқын ердеки Приморский қасабасы Весақ районындаки Отар Мойнақ көйінде алып барылған құружилық ішлері бойынша мұражатлар. Ярымада қыметі әр вақыт қанун тарафында ве адамларының мефатларының қорчалай Жумхуриет елбасшысының ноқтайы назары ялы йоқ етілуіні ве Қырым табиатына варвар мунасебетіле абаданлаштыру кыбы әрекетлеріні ясақ етмек. Қанун бозғанларға қаршы тақиқатлар кечірілежек ве қабатларына месулетлікке желп етежеклер. Ич бір мерамет олмайжақ. Парламентарий айтқанына көре дамарталарының сайыплеріне ялы бойында құружилық алып барғанлары ве уникаль ландшафтны йоқ еткенлері үшін қанун бойынша жауап бермек керек олажақ. Егер бір кімсе Қырым бұ ялының гүзел кесеклері ве оларына алып мұсафирханелер құрмақ үшін қанунға қаршы қоланмаға мүмкін деп түшінсе, пек yanlışа. Біз топрағымызны севеміз ве қадырыне етеміз. Оны парча кесек етмеге, бетоннен қапламаға ве йоқ етмеге бір кімсеге имкан бермеміз. Адеттен тыш дерсі бүгін Ахмеджетте 4-ші санлы мектепнің 11-ші сынып талибелері үшін рақами дерс кечірілді. Онлайн ойын шекілде оларға бұтон дүния ағы ве зиманеви технологиялар ақында тариф еттілер. Қалған тавсиятларынан Ажиге Исаева біле. Ахмеджетте 4-ші санлы мектепнің 11-ші сынып талибелері 45 дақыға ойын шеклінде рақами технологиялар әлеміне далдылар. Дерсінің мевзусы ағылар ве зиманеви технологиялар тедбірні информатика күніне бағышладылар. Байрам декабрінің 4-ден 15-не қадар қайдетіле. Исмаил Шехмамбетов тест кечірілген сайта регистрацияла. Он суалге жауап бермек керек. Шымда Исмаил роботның әрекет программасыны тізе. Оның айтқаны көре, бұл іште еш бір ағырлық yok. Кешкен сенеде бөлі ішінен оғрашқан еді. Достаточно все интересно.
просто здесь представлен нам робот, который подходит в нужные части карты и проходит там, что-то ремонтирует. Все очень просто, нажимаем или move, или поворот, сколько двигаться, задаем ему определенные движения, и потом он выполняет. Bizim kelajagimiz bu mevzuning bağlı zamonaviy texnologiyalar sohasi perspektiv yo'nalishtirdi Pishandra informatika hojasi Maya Litvinenko. Raqamiy ders bu murakkab mavzularni anglamak uchun yengil yo'ldir. Все уроки разрабатываются ведущими IT-компаниями по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации. И участвовать будут такие компании, как Яндекс, компания Касперский Лаб. И последний урок, который будет в апреле, будет проходить под эгидой Сбербанка, который будет посвящен обработке данных в банках. Ishlab chiqaruvchilar anlayışlı programma yarattыlar. Registratsiya vaqti 1 daqiqadan ziyodadagi test kechuvi esa bilgi seviyasiga bog'liq. Informatika kuniga bag'ishlangan butun Rusiya aksiyasini Ahmedjitning 4-sonli maktabida yil kechirilar. Testlar natijalari bo'yicha EPS talabalar onlayn ders kechganlar haqida sertifikat elde etecekler. Najiya Isayeva, Kim Bekirov, Millet uchun. Rusия тур операторлар арасында ең сатылған 5 yönelişten biridir. Yaz mevsiminde içki yönelişler arasında Sochi ve Kırım'nın Cenubi yalısı liderlikке kirdi. Bu statistika 5 yıl devamında saklanıla. Çetel turizmde ise Türkiye, İtalya ve İspanya birinci yerlerde turalar. Bu hafta bugün Rusya tur operatorlar birleşmesinin müdiri Maya Lamidze videokopür formatında geçirilgen matbuat konferensiyasında haber etti. Bunun birge Lamidze Rusya içerisinde turistler akımı çıkış akımındaki iki kerege ziyadedir deyip kaydetti. В России отдыхает больше 50 миллионов поездок совершается. 50 миллионов туристических поездок. За границу всего, включая страны СНГ, да, которые, в общем, далеко не всегда классический туризм, и деловые поездки, 24 миллиона. Это с учетом всей динамики. Rusya tur operatorlarının birleşmesinde en ucuz yönelişlerini көрсеттілер. Yüksek mevsim devrinde yarmadamız vaqt liderlik sırasında qalaydı. Bir adam için haftalık fiyat orta kararda 18.000 rubleni teşkil etti. Нашим туристам чем дешевле, тем лучше. И чтобы за это дешевле был бы еще и сервис замечательный. Понятно, что это как бы идеальная модель, идеальная картина мира, которую каждый хочет получить. Но Крыму есть куда стремиться в этом смысле. И в плане соответствия цена-качество. Цена нормальная, качество подтянуть чуть-чуть. Алупкада Кырымда нам казанған ресам Зарема Трасинованың шахси сергісі açıldı. Bu tedbir неге bağışlandı? Ustanın nasıl işleri ekspozitsiyaya kırsetілді? Зарема ханым оларını nasıl техникада yarattı? Bularını епосыны muhbirimiz Elmas Ablakimova біле. Sergi zalında Zarema hanımның yakınları, tuğanları ve muhlisleri muallifni sabırsızlıkla bekleyler. Mana юбилярда чыка оны гүлдестелер ve sıcak тіліклерінен қаршылайлар. Здоровья, успехов вам, интересных проектов вам, всего самого-самого лучшего. Зарема Ханум вдохновляет всю молодежь для познания искусства, для познания чего-то нового, вдохновляет на творческих людей на новые работы. Гордимся тем, что среди крымско-татарского народа есть такой герой нашего времени, как Зарема Ханум Трасинова. İnce, nazik ama bunun birge emin sızıqlar. Zarema Trasinova kitap illüstratsiyası ve grafika sahalarının ustasıdır. Bugün onun eserleri Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Amerika Koşma Ştatlarının şahsi toplamlarında takdim etilgen. Onun icadını Kırım'da da yaxşı bileler ve seveler. Зарему Трасинову я с 90-х годов знаю. Мы с ее мужем Алимом Усииновым в 1993 году работали над первой постоянно действующей экспозицией музея Амирхана Султана. Судьба связала меня с этой семьей, и мы встречались, часто обсуждали по поводу этой экспозиции, как она должна выглядеть, что должно быть. И поэтому я давно мечтала о том, чтобы картины Заремы Трасиновой попали сюда в Алупку.
Арзу амелге кечірілді. Қырқресын Боресамның елінен яратылған әсерлерінің күчік бір қысмыдыр. Олардың арасында романтик композициялар да бар, оларны ресам ашық умерге бағышлады. Бұнен бір сырада портрет, натюрморт ве пейзаж әсерлері бар. И она, экспозиция получилась довольно такая емкая. Она представляет примерно все грани, можно сказать, всего творчества моего жизни, моего народа. Она была для меня как бы путеводной звездой по всей моей жизни. Для меня неотрывно, неразрывно я связана всей своей сутью именно со своим народом. Шымды Зарема ханым юбилей сергеге азырлана. Оны қышта açмаған ниеті бар. Ресамның 80 елігіна бағышланған Аметхан Султан музейдегі сергіні есе келечек сененің февраль 23 күнедечі. Көрмеге мүмкін ұңғаджа Хельмаса Блакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырым Девлет филармониясының 80 еллығы бұйық концертнен қайдатылды. Бір санада 300-ден зияды артист чықышта болынды. Юбилей ақшамында симфоник оркестрінің ижрасында классик ве милли музыка янғырады. Ярмадамызның ең яқшы ержілары ось ұсталығыны ойынжылары есе Қырым татар қайтармамызның дүлберлігіні нумайыш еттілер. Тантаналы концертте Фатиме Сейдаметова да болынды. Арзы Меджидова санаға чықмаздан евел севімле сірлерінден бірі олған Жорж Бизенің операсындан Кармен партиясына ижрайте. Много вокалистов, которые исполняют эти роли мирового уровня, но я их чувствую по-своему. И для меня в любое время суток вы меня разбудите, я вам их исполню. Арзы ханым санада 20 елдан берле бұтын дүнияда гастролернен чықышта бұлында сонке 3 ел девамында Қырым филармониясында чылыша. Ерджи Аджайпсиясынан сай болғанын сыры пек саде. Сон. Секрет сильного и крепкого голоса. Отдых, голосовой покой, сон 8-часовой. Ну и стараться не грызть семечек. Буйся контрабас. Симфоник оркестрының асас музыкаль алета. Конец оркестра заканчивается или начинается на контрабасе, заканчивается на нем. Потому что в партитуре он пишется с самой последней строчки. Дальше уже больше нет других инструментов. Таир Каракаш өзі шының ұстасыдыр. Контрабаснен 45 елдан берле айрылмай. Филармонияда 15 ел девамында чылыша. Онсыз ичбір концерт кечмей. Я играю и здесь, и там, и где возможно, где позовут там. Қырым Девлет филармониясы өз қапыларына 80 елі велсі açқаныда бұл еллар девамында отек дженг деварынде 3 елға қапатылғаныда. Ярым адамыз тарихының ағыр күнлерінден соны жәди тақым кейнеде топланды ве өзі шыны девам ыттырды. Клавдия Шульженко, Муслим Агамаев, Юрий Гуляев, Юрий Богатиков. В общем, все мастера сцены, все мэтры, они были в Крыму. О замандан башла бүгінгі күнгеже филармонияның репертуары кеңлеше. Санада Қырымда нам қазанған артистлер еңбелі сірлеріні ижра етелер. Как у нас говорит руководитель камерного оркестра, мы можем от Штрауса до Шопена, от Баха до рок-н-ролла. То есть мы можем все. Бүгін филармония классик музыкасынан хазинесі ве милли медениет инкишафнан мерkezыдыр. Оның артистлері санада парлақ чықшыларындан ғайры мерақлы лейхыларны яраталар. Артистлер хайре концертлерде иштирак етелер. Фестивалер черчевесінде профессионалларнен бірабер бір санада көчек балачықлар чықышта бұлына. Мермер құбасында берілген концертлерні дүнияның 9-ncı мужизесі деп адлайлар. Екібін 17-ci senesinden филармонияда клиплер чықары башладылар. Эдем Налбандовның «Машалла» адлы ері бұларның біріншісі олды. Клипте Қырым татарларының парлақ медениеті нумайшы тіле кезлеп шерінде чекімлер екі күн девам етті. Самое главное, конечно, это процесс подготовки, потому что, как говорится, вначале нужно представить полностью клип, а уже после этого начинать снимать. Поэтому самое важное, это, конечно, было придумать, где мы будем снимать, как, каким образом. И хотели показать вот эти вот улицы, да, маршруты туристические. Ну и, конечно же, сделать его динамичным и интересным для зрителя. Юбилей ақшамында қайтарма ансамблі Епеджан қайтармасы адлы вокал хореографик сыналыштырмасыны көстерді.
Артистлерінің ирбір чықышы серджелерінің бойы қалғышларының екінленді. Филармонияда 500-ден зияде адам çalışа 8 музыкаль коллектив. Бу симфоник ве камера оркестры, камера хоры, Йыр театры, Таврический благовест адлыва кал хореографик ансамбле, эмди Хайтарма ве Кырым адлы Кырым татар ансамблерыдар. Юбилей санасында Кырым Девлет филармониясынан 300-ден зияде артисты чықышта бұлынды. Келечекте бу филармония беле эстрада ержысы, СССР халк артистінің адыны ташыжақ. Музыкаль меркезінің реберлегі Юрий Богатиковның ады берілмесі için ариза язды. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет için. Бүгінге бу эпосы хаберлер реклама бөлігінден сон авара ретіні қачырманыз, қарлы ақшамлар.